هر تم دەستپێکی ئەس خۆزم vê gotinê di carkî dûbere bikim. Xwedê zarokê xwe ji bîr nake û ez zarokekî tev bihome li bo Xwedan. Xwedê xwişkê xwe ji bîr nake û ez xwişkekî tev bihome li bo Xwedan. Belê niha em derbasî mijara xwe bibin. Xwedan ê yekem e di jiyana min da. Divê Xwedê ew ê yekem be di jiyana me da. Di hizirên me da divê Xwedê ê yekem be. Di gotinê me da û di hemî biryarên me da divê Xwedê ê yekem be. û di her tiştî di jiyanê me da divê Xwedê ê yekem be. Ji ber ku her tişt ji wî ye û bi wî ye û ji bo wî ye. Bila rîmet her û her ji wî re bê. Emîn. Belê, niha gotinê Xwedê ji Mûsa re ev bî. Pirtûka derketinê. Pirtûka derketinê yanê xirûc e. Beşa bîstan û jimara sisê heta pênc e. Vê re got li hember min tu îlehon yên wek din çê nekin. Tu ji xwe re pîtan çê neke. Tu wêneya ne li ezman û ne jî li jêr çê neke. Tu wêneya ne li erdê û ne jî di bin erdê da û ne jî di avê da qet çê neke. Ji ber ku ez Xwedayê te çavnebar im. Belê heva pirtûka derketinê yanê xirûc beşa bîstan û jimara sisê ta pênc e. Ev gotin tê weteya ku Xwedê razî nabe ku em Xwedayekî din biperezin û çê nabe em kesekî din dînin şûnê wî û çê nabe ku em ji kesan re herin ser çûkan ji ber ku xwarkirin an tewandin ji Xwedê tenê re ye. Ji ber ku Xwedê ji me hez dike û naxwaze ku em ji wî dûr kevin. Ji ber ku ew qenciyê me dixwaze yanê ew xêrê me dixwaze de ku em ji kesan re nebin kûledar. Ji ber ku her tişt ê Xwedan e û her tişt ji bo wî ye. Hatiye afirandin yanê hatiye çêkirin. û em ji bo Xwedê hatine va jiyanê. Yanê hebînê me li ser va jiyanê em ji bo Xwedê hene li ser wê va erdî. De ku em ji wî hez bikin û pesnê navê wî bidin. Ji ber ku ew hêjayê ku em jê hez bikin û biperezin wî. Ji ber ku ne ji wî bo em tunebîn. Rûmahî beşa yazde û jimara sî û şeş. Ji ber ku her tişt ji wî ye, bi wî ye û ji bo wî ye. Bila rîmet her û her ji wî re bê. Emîn. Bi rastî ez ji vê ayetê pir hez dikim û ez pir hez dikim pê bifikirim. Ji ber ku bi min re alîkar dike yanî bi min re hare dike ku ez vegerim rastiyê ku jiyan tevahî bi Xwedê ve hatiye girêdan. û dawî yê erd û her tişt wê wenda bibe. û demê jiyana me li ser wê va xakî bi dawî bê, tenê em kê li ber Xwedê bisekinin û li ser xwe hesab bidin Xwedê. Ka her kesî ji me li ser wê va xakî çi kir? Rûmahî beşa dozde û jimara çarde. Îcar her yek ji me wê li ser xwe hesab bide Xwedê. Yanê te çi nebaşî kiribê serkirinê xwe tikê hesê bide. Belê yanê eger te tu ji bo berjewendiyê xwe kar dike û tu ji bo berjewendiyê xwe millet derdûrê xwe kom dike de ku tu sûdê fêdê ji wan bibîne zanibe ku hilweşandinê te nêzik bîye û zanibe jî ku tikê hesê li ser wê kirinê xwe bide. Ji ber ku rûmet dibe ku ji Xwedê re bê ne ji kesan re bê. Belê û heger tu xwe ser birokinê xwe re te xwe dibîne zanibe dîsa tikê hesê bi ser wê yekê bide. Belê heva rûmahî beşa dozde û jimara beşa dozde û jimara çarde. Baş e niha. Niha me zanî her tişt ji wî ye û bi wî ye û ji bo wî ye. û me zanî ku em ji bilî Xwedê û tu Xwedayan ji xwe re çê nekin. Yanê ji ghêrî Xwedê tu Xwedayan ji xwe re çê nekin. û niha me zanî ku tu wêneyan ji xwe re çê nekin.
و نپرزن پیتون تن ریمت بدن خدای خاک و عزمان هنجاران خدا من امر دکه که از لسر روشا کرد و کردستان دینکم آن با خوام دمی از سر ولاد و دردین وان دا خوام افنای وطعه کو از ولاد جخورا دکم پیت آن جخورا دکم پیت نا تجاران لی دمی از جوارا دبیجم خوب خوده و عرده و گردن اف نوع وطعه کو ام خوده جبیر بکن و اف نوع وطعه کو ام عردش خورا دکن پیت نا تجاران جبر کو جیانه ما به خوده و گردایه و هم جی به عرده و گردایه یعنی ام که سکن داخوازیه خوده جوالاتی مرا چیه ام که وی داخوازیه هینن سر روی والاتی خوال سر روی عردی خواه ام که آوا بکن چه بکن بله جبرکو ام شاندیه خودنه لسر روی و خاکی یعنی ام سفیره خودنه لسر روی و خاکی بله ام دبیجن بلا پادشاهیات وره و کل عزمانان بلا سر روی و عردی به باشه ایجار و این بالا خود دنیا که هم دبین بلا پادشاهیات لعزمانان ولی سر روی عرده ایجار کاری ملگیل سر روی عرده بله جبرکو عرض جبرکو خوده و عرض جهفدو ناقتن ایجار و بالا خوده کو خوده و عرض جهفده ناقت به هفده و گریدایم عیسی مسیح جرا به ریمت گوت هین رونوهیا و دنیایینه و گوت هین خایا و عردنه ایجار ولاد و خوده به هف و گریدایه جبرکو کاریمه لسر روی و خاکیه نه لعزمانانه ایجار سک عزمان دبیت چه جبو ولاتیمه را به و داخوازی خوده دو ولاتیمه دا چه بکن بله جبرکو کاری مگیل سر روی و عردی خدان ام شاندن سر روی عردی ام وی عردی آوا بکن چه بکن آشتیه سر روی و عردی چه بکن بله ایجار دمه از لسر ولاد دا آخوم یعنی از دبیجم سک خوده چه دخوازه جبو ولاتیمه جبو عرده راب و دخوازی خوده جبو ملتیمه چه بکن دکو داخوازی خوده لسر عرده چه ببه ایجار داخوازی خوده وی لسر عرده وی وره چه کرن بله جبرکو کاریمه لسر روی و خاکیه بله نو از گیشتم داویه ایجار داویه خدان ای یکم دی جیانو مندم دوی خوده او ای یکم دی جیانو مدو ده هزر مدو دوی خوده او ای یکم ده گوتنه مدو دوی و ده گوتنه مدو و ده همی بریارن مدو دوی خوده او ای یکم ایجار دمه از لسر ولا دا خوهم یعنی از دبیجم سک خوده چه دخوازه راب و دخوازیه خوده جبو ملتی ما چه بکن بله افنای وطعه کوتو ده پرز پیتان و افنای وطعه دمی امسر والا دین دکن افنای وطعه کو موالا چخورا کری پیت نا خدان تنه هاوه لهمبر مبه و چینا به هم تشتی که دین لهمبر خوده لی داخوازی خوده های و داخوازی اکل سر عرده واره چه کرن بله ایجار افته وطعه کو تو داخوازی خوده لسر روی عرده چه بکن جبر کو ام روناهی یا و دنیایینه ام روناهی یا و جیانینه ام خوایا و عرده بله نه از گشتم داوی از خازم و گوتنه بیجم هر تم بینن بیرا خواه دو بهواری و هیوی و حسکرن دا بیجین و جیران خواه حز بکن وکو تو جخوا و خود حز که و جیان دست خواه بر مده بلکی اف دقاء داویه به هر تم بسر کفتن و شاهی بیجی و البنده خدا عیسی مسیح به امین و از برای و آزاد کوسه بوارابیم